Ribadisera Mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg, twi Mafhungo malwane nga shino shipinga care. We agreed in 2019 on the process of reconfiguration of the alliance. The ANC has not been serious about it. Vali horla SACP va ku vona mulandu li horla ANC malugana na chimo cha zwino cha thanganelo ya vararu. We have lied to our people. We have not done what we promised our people that we were going to do. Mulanga vundu wa Limpopo Dr. Buphophera Mathuba vari muvhuso awongo amba ngoho malugana na mvelaphanḓa ya fhethu ha mveledziso ya ikonomi i khetheaho ha musina Makhado Special Economic Zone. Vha muhasho wa ndulamiso vho fara mushumo wa ṅwaha nga ṅwaha wa u tsivhudza vhathu nga khombo ya u shumisa zwikambi na zwidzidzivhadzi ngei Muleji. Ndi madekwana ribadisera mafhungo fano kha SABC 2 nne ndi Tshanduko Ligege ndo livhoswelwa afho hayani nga rive roṱhe. Vali horo la SACP va khou vhona mulandu li horo la ANC malugana na chimo cha zwino cha thanganelo ya vararu. Muṅwali muhulwane wa SACP Vho Solly Mapaila va khou dovholola tsheo ya ḽihoro ḽavho ya u dzhenela khetho dza ṅwakani vho ḓimisa nga vhoṱhe. Vho Mapaila vha khou tenda uri vho livhana na thavha fhedzi vha ri zwi tshi ḓa kha dzikhetho tsha ndeme ndi u ḓivha uri ḽihoro ḽi nga shandukisa hani vhutshilo ha vhadzulapo vha vhashai. Dzango la SACP ḽi ḓovha ḽi tshi khou rera nga nyimele ya vhushai kha ḽino kha maḓuvha mararu ane a khou ḓa. Ḽi ḓo dovha fuḽa lavhelesa nyambedzano ya lushaka, u ḓura ha zwithu, tshiimo tsha vhashumi na vhushaka haḽo na maṅwe madzangano. It's the arrogance, not that we can't find each other, it's arrogance. First, the alliance found each other on the question of reconfiguration. We're a joint document agreed in 2019. In fact, I've got a brief copy. I'll share that copy with you. We agreed in 2019 on the process of reconfiguration of the alliance. The ANC has not been serious about it. Now, our Congress decision reacting to that unseriousness of the ANC gave us a deadline to go to contest elections with or without the reconfiguration of the alliance if by end of December 2022 we have not reached one another about the process of implementation of the reconfiguration of the alliance. Dzangano ili ḽi ḽo la ANC sa ḽone phangami kha ṱhanganelano ḽo kundela u tandula thaidzo dzi re nga ngomu. SACP i ḓo dovha hafhu ya lavhelesa u ḓiṅwalisa luvhili ha miṅwe ya miraḓo yaḽo. At the moment, they have not resolved the problem. The issue is that Congress has taken a decision. And with the Congress decision, neither the Central Committee nor me have the power to reverse it. So unfortunately, that's the thing. We had an opportunity where it could have been possible to manage this thing differently, but the ANC was very arrogant. Dzangano ili ḽi ri ḽihoro ḽa ANC sa ḽone phangami kha ṱhanganelano ḽo kundela u tandula thaidzo dzi re nga ngomu. SACP i ḓo dovha hafhu ya lavhelesa u ḓiṅwalisa luvhili ha miṅwe miraḓo. SACP i ḓo dovha hafhu ya rera nga ha tshiimo tshayo tsha masheleni ho sedzwa mafulo a khetho khathihi na u dzhenelela khetho. We don't have money and everybody knows that, but we will contest elections without money. We'll prove it. That's our posture. There's no capital that's going to fund us, but the people of South Africa, the working class, will respond to this challenge, and I think we'll have to have a community-based elections campaign. Dzangano ili ḽo khwaṱhisedza thikhedzo yaḽo kha nyambedzano ya lushaka hune ḽa ri ḽi ḓo lingedza u kwama phuresidennde wa kale Vho Thabo Mbeki u vha humbela uri vha vhuye. Zwi tshe zwo ralo ḽihoro ḽa ANC na ḽone ḽi khou ḓo fara muṱangano wa komiti khulwane hu si kale. Mulanga vundu wa Limpopo Dr. Buphophera Mathuba vari muvhuso awongo amba ngoho malugana na mvelaphanḓa ya fhethu ha mveledziso ya ikonomi ho khetheaho ha musina Makhado Special Economic Zone. I mbekanyamushumo yo thomiwaho nga ṅwaha wa 2014 yo vha ya u ṱoḓa u ḓisa nḓowetshumo henefho khathihi na u sikela vhadzulapo vha Limpopo mishumo yo no fhirela zwigidi zwa 2. Lutendo Bobodi o ri farela muvhigo.
Musina Makhado Special Economic Zone ndi thandela khulwane yopikaho sika mishumo ya zwigidi tshe ya ḓivhadzwa miṅwahani ya 10 yo fhiraho a huna mvelaphanḓa na musi mulanga vunḓu vha ri muvhuso u ngaho zwifhala lushaka malugana na thandela iyi. We have lied to our people. We have not done what we promised our people that we were going to do. Those 1,000 jobs have not yet been achieved as we have made a progress. And we admitted as a province that we are the ones who take full responsibility. And by doing so, we were trying to show you that we are on the right path towards turning things around. Vhoramatuba vho dovha hafhu vha khoḓa mvelaphanḓa khou vhonalaho kha khamphani ya muvhuso ya mabasi ya Great North Transport. Khamphani iyo ambarelwa nga mavharivhari ya vhuyaḓa na u phusukanywa masheleni. We need to put a lot of emphasis on our state-owned entities. I am pleased now to report on the turnaround strategy of Great North Transport. The Executive Council in our meeting also received a comprehensive report on the turnaround strategy of GNT. The management of GNT, the current management that is interim, as you will know that the executive management have been put on leave because of a number of issues that they are dealing with as the board of GNT. We've got another program where we are dealing with the schools that have been affected by disasters. We unfortunately we still have to deal with the 2013 backlog. The one school that I was supposed to, the MEC opened last week, it was in 2013 a backlog. We're dealing with all that in order to make sure that our education environment becomes conducive for our learners. Mulanga vundu vha ri mihasho ya fumi ya muvhuso wa vundu I khou shuma zwavhuḓi kha zwa masheleni u ya nga muṱola muvhalelano. Lutendo Bobori, SABC News, Polokwane. Vhathu vho dzulaho nga ngomu zwifhaṱoni zwine zwa vha fhasi ha muhasho wa zwifhaṱwa na themamveledziso vho ṋewa u swika mbamatshelo uri vha vhe vho no ṱutshela zwifhaṱo izwo. Tshanḓa tsha minista wa muhasho wa zwifhaṱwa Vho Sihle Kalala vho rangaphanḓa fulo ḽa Operation Bring Back ḽo sedzaho kha u dzhia murahu zwiṅwe zwa zwifhaṱo zwo dzhiwaho khathihi na u dzuliwa nga nnḓa ha mulayo ḓoroboni ya Cape Town. Fhethu ya u ranga he mufarisa minista Vho Sihle Kalala vha thoma u ima hone ndi kha tshifhaṱo tshine tsha vha Goodwood. Afho o ḓo ṱangana na mubvanḓa we vha vhudza uri ene o wana nnḓu I si na muthu nahone yo tshinyadzwa. A vho thoma I lugisa a dzula hone lwa miṅwaha ya 15 yo fhelaho. The only thing we know is that we must be leave the property so by Sunday. 31st August we must be out of this place. According to a letter they give us just a notice to take letter. Yes. Tell us you must leave the property with trespassing now. Hu tovha vhana vhadzuli vhane vha khou dzula henefho vha tshi khou renda kha muṋe wa nnḓu yo siho mulayoni hune afho vha badela rent ya vhukati ha R500 u ya kha tshigidi tshithihi. I have no idea. I spoke to the minister now. He said that people will come over the weekend to help us or give us accommodation. But other than that, I have no idea. I don't know where to go or what to do. I only get a disabilities. Ba muhasho ba ri vunḓuni ḽa Western Cape ḽiḽoṱhe zwifhaṱo zwa muvhuso zwi paḓaho 4 hu tshi katelwa na mavu a muvhuso zwi khou tenda uri zwo dzhiwa nga nnḓa ha mulayo he vhathu vha dzhena vha dzula vha sina thendelo. And we have identified various areas that have been illegally occupied. What is worse with this is that these properties are occupied in some cases by people who are renting, and you find that they rent to someone or they rent to some organizations that call themselves non-profit organization, and that is wrong and very illegal. Vho Kalala vho ita na u dalela vhupo ha khaelo itsha.
Khuvangano ya vufumbiri sumbe ya dzangano la dzitshaka la mapholisa la ulwa na vutshinyi la Interpol dzingoni la Afrika yo swika magumoni ngei Cape Town. Khuvangano ya maḓuvha mararu yo vha yo kuvhanganya vhaofisiri vhahulwane vha dzangano ilo. Musi vha tshi khou vala khuvhangano iyo, mukhomishinari wa lushaka wa mapholisa Vho Fani Masemula vha ri arali dzhango la Afrika la ṋekana mafhungo a vhusevhi khathihi na u shumisana, vha nga kona u fhenya u hulela ha zwiito zwa vhutshinyi. The deliberations that we have highlighted a scale of challenges that we face as law enforcement agency in the region as well as globally, ranging from human trafficking, drug trafficking, cross-border vehicle theft, cybercrime, which have become the most contemporary challenge to all law enforcement agencies across the globe, and of course the wildlife crime, which have become also endemic in Africa. But of course, we have enjoyed the 3 days coming up with creative and innovative solutions to the law enforcement problems. Vasongo tuchara kule riavia zweni zwino. Before the world wakes, they are already in motion, ready to tell the day stories. You may not see them on your screens, but their fingerprints are on every frame. The women of FTA News and Current Affairs are the heartbeat behind the headlines. With purpose in every step, they enter the newsroom where stories come alive. They don't chase the spotlight, but every single day, they shine. From morning briefings to final script edits, they work behind the scenes, crafting stories that inform the nation, shaping conversations, and giving voice to truth. This Women's Month, we honor their commitment, their brilliance, their passion, and the unwavering heart they pour into every story they tell. In the edit suite, every frame is polished with precision, their eyes catching what others might miss. They guide the newsrooms, lead the stories, and shape the national conversation with courage, clarity, and quiet strength. To the women who bring us the truth, we see you, we celebrate you, and we thank you. Riapatanganedza puka mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Vha muhasho wa ndulamiso vha tshi khou shumisana na dzangano la ulwa na zwikambi na zwidzivhadzi la SANCA vho fara mushumo wa ṅwaha nga ṅwaha wa u tsivhudza vhathu nga khombo ya u shumisesa zwikambi na zwidzivhadzi ngei Muleji, nnḓa ha ḓorobo ya Polokwane vunḓuni la Limpopo. Fulo iḽi ḽo sedzesa kha u maanḓafhadza vhagudiswa nga nḓivho khathihi na nḓila dza kutshilele. Fulo la ulwa na u shumisa zwidzidzivhadzi la thoma nga mumachi wa kilomithara 3 wa matshudeni u tou bva kha zwikolo zwo fhambananaho he vha fhelekedzwa nga vha muhasho wa ndulamiso na vha dzangano la SANCA. Mo nageng ya South Africa baswa ba ba leng ka mo ditoronkong namba ya bona ke tla e bala ka sekgowa, it's above 19,600. Ba leng gore ba feleletsa dikwebo tsa bona ka montle, number ya bona is more than 560. Ke bokamoso bo leng gore bo latlhilwe. Fulo leneli lo pika u ḓisa tsivhudzo na u ṱuṱuwedza vhana uri vha songo ḓidzhenisa kha zwidzidzivhadzi nahone matshudeni vho ṱanganedza fulo iḽi. Muṅwe wa vhadededzi o amba uri fulo iḽi ḽi ita uri thangana ṱhukhu ya murole vha dzhie tsheo dzo fanelaho nga zwidzidzivhadzi. Sometimes all these challenges I've mentioned come in the form of drugs and substances that can destroy the very future you are working so hard to build.
An overdose is not just a health issue. It is a tragedy that cuts dreams short. vhadzulapo na vhone vho takalela fulo iḽi sa vhunga vhaswa vha tshi khou ṱhoṱhela nga u shumisa zwidzidzivhadzi lwo kalulaho. Tshiṱiriki tsha Vhembe vundu ḽa Limpopo tsho fhaṱutshedziwa nga tshivhalo tsha nṱha tsha vhaaluwa vha miṅwaha ya ḓana na u fhira kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe. U ya nga muvhigo wa mbalavhathu wa ṅwaha wa 2022, tshiṱiriki tsha Vhembe tshi na vhaaluwa vho no fhira zwigidi zwivhili vhane vha vha na miṅwaha ya ḓana na u fhira. Vha maḓana maṱanu kha vhenevha vha wanala fhasi ha masipala wa Thulamela. Ramafhungo washu Lutando Bobodi o ri dzudzanyela muvhigo u tevhelaho. Vondwa mato tshikalenge vha fhaḽa Vuvha Nḓalu Utrihat vha na miṅwaha ya ḓana na muthihi vho begwa hanefha kha Ḽanzhelele fhedzi vha ya vha dzula ngei Alexander nga vho gidi ḓa ṱaifu ina vho ḓo vhuya nga ṅwaha gidi ḓa ṱaifu rathi u vula tshitolo hanefha Vuvha vha ri vha ḓitshilela nga miroho yavho na u ita nyonyoloso. Zwiḽiwa ndi ḽa wonoyo mugayo wo no bikiwa hanefha Tshiṱangani thi tu vha na zwanga zwa special. Zwiḽa na mukegulu na zwiḓuru dzihulwane. Nyonyoloso kha ndi tori ndi ita ndi tshi khou ḓi shumela nṋe muṋe. Kha ndi ri ndi a vuwa nda siela nda haraga nda hwala mathukhwi nda isa ngei fhasi nda fhisa a swa zwino vha dia hanefhaḽa ano sa mathukhu a vha nga wani thulo. Ṅwana vho Tshikalange vha ri vho guda zwinzhi kha muṋe wavho. Zwe nda guda kha mukalaha nṋe ndo vhuya nda tou rali ndi mungafha. A vha dai fola a vha nwi halwa ndi muthu wa kereke. Vho Gavaza Mamaila Shirinda vha Minga Ndama ḽa Mulele vha na miṅwaha ya ḓana na miṱanu vha ḓivha zwakale yoṱhe hu tshi katelwa na nda vhili ya ḽifhasi musi vha khou amba nga muḓulu wavho vha ri a vha na vhulwadze na vhuthihi. A va tali ku dya nyama mara va tala ku dya miroho ya kona yi ri miroho ya ku kandzeriwa, miroho ya kona yi ri miroho ya vuluva, miroho ya kona yi ri miroho ya tin'hwembe. Hi swona leswi va talaka ngopfu ku swi dya va kuma na mihandzu. Vho Elina Machekecheke vha Makwarela tsini na Thohoyandou vha na miṅwaha ya ḓana na ṱahe musi vha khou amba ṅwana wavho wa Tanzhe vha ri wo fha mudzimu ndi zwone zwo vha lalamisaho. Hezwi zwo ri fha uri ri ofhe mudzimu nga maanḓa matsina mudzimu zwine ya amba zwi a bvelela. Mudzimu uri ni hulise nṋe na khotsi uri ni takale ni alalame kha shango. Zwino zwa ri vhudza uri havha mihashu zwi amba uri na vhone vha vha tshi ṱhonifha vha tshi hulisa vhabebi vhavho. Ḽiṅwe dzangano ḽa u londota vhaaluwa ḽi ri vhakala na vhakegulu vha khou tea u dzhielwa nzhele. Then ge ba tlile ka mo senteng re kgona go ba fa breakfast namile le go exercise furu ene ge re ba tlisitse mo re ba tlisitse go reng ba share kore o mongwe le o mongwe mathata a be le gona a kgone go botsa o mongwe then wa be le mathata re ba rutile gore ba tle ka mo ofising o mongwe a re botse mathata ae namile re kgone go ba kore ge ba le mo ba happy. Vhaaluwa vhanzhi vha lila nga vhutshinyi na nḓala. Lutendo Bobodi, SABC News, Vuvha. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwa na ḽifhasi. Dollar ndi 17.66 cents, bondo 23.81 cents, euro 20.66 cents, pula ya Botswana 1.22 cents. Mikovafala JSE inta. Cash value za musuku 23,439, platinum 1,350, oli sonke na kiswaho $68.14 nga faki. Ana musi Mafhungo agumanepa mucho wa tevela zwene zwino. Aba mafhelo a vhege a nṱhesa o anda o sipatu tshedzo. Nda.